Ke lemoga His Lordship, Chief Justice Terence Ranwane, our own Minister of State, President Honorable Moeti Mohwasa, all honorable ministers here present, the Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Helen Manyineng, all assistant ministers here present, members of Parliament, Barna Lelonahanu Bembame, Magosi otlhe ke bona ba re thulugile ha ba le ha gare ga rona ba eteletswe pele ke monga kgaolo e Kgosiso Molekai le Magosi go tswa mo dikgaolong tse dingwe tsa lehatshe le Area Councillor for Diphetogo Honorable Palai, Permanent Secretary to the President Mayor Mapelo Etetse, Deputy Permanent Secretary Mayor Matshidiso Bokole, Attorney General Mayor Abraham, all Permanent Secretaries Babalenteng ha, Commander-in-Chief of the Botswana Defence Force, Lieutenant General Placid Seroko, all Director Generals ba maphata harloganeng, Deputy Commander Botswana Defence Force, Major General Seelo, and other Major Generals from Botswana Defence Force, my Deputy in charge of operations, Deputy Commissioner Musimane Gape, heads of parastatals and international organizations amongst us, baruti bothe barona babalengha, senior officers from both Botswana Police and Botswana Defence Force, senior government officials, badula ditilo ba di clusters tsa Tontsho Borukuthi babalengha gare ga rona, crime prevention members, morahi othe botsadi bothe bo bolengha banana ba lehatshe leno, all invited guests, business partners, all media houses represented here, ladies and gentlemen, good afternoon. Mr. President, I rise to welcome you at this significant event marking the launch of the joint festive season operation under the code name Operation Pabalesego. Your presence here today, sir, underscores your unwavering commitment to prioritizing issues of safety and security in this country. We are eternally grateful for your inspiring leadership. This operation, held under the theme A Crime-Free Festive Season and Beyond, marks an important milestone in our collective resolve and transformative journey towards creating a safer and secure environment for a thriving economy to benefit all Botswana. Mr. President, I must hasten to indicate that this is a joint operation between Botswana Police Service and Botswana Defence Force. Our two institutions have a long history of fruitful collaboration, with the BDF providing support to police operations. This is a function of the law as provided for under our respective statutes. Amongst others, BDF provided operational support at our police stations during the just ended national elections. Our police stations. We are really indebted to the commander and his troops for their invaluable support. Uliditse phala gape gompieno mongame wa re letsholo le la mapodisi le masole ba o ba eteletseng pele bothe ba kopane this time ba bone gore tshireletsego ya Batswana ke leng go godimo mme taelo re tsere mongame ba thanka ba gago ke ba phuthagane ha. There are 300 officers ready to get in the locations after this launch. Ba tabong ba tsama ba ira public education, ba ira stop, question and search, ba bua le Batswana ibile ba bona gore Batswana le dithoto tsa bone ba sireletsegile. Mme ke re ke supe jalo gape mongame le bothe ba re leng hano gore gompieno yana jaaka re le ha yana lehatshe lothe, the whole country
mapodisi gongwe le gongwe ga ba leng teng, they are connected virtually le bone ba phuthile ba ba nna bo bothe mo dikgaolong tsa bone ba kgobokane le rona yana mo mahelong a harologaneng. Molaetsa wa gago jaaka o tabo o tswa o tabo o gasama le lehatshe le lothe o goroga ko batswaneng o goroga ko mapodising le masole ba ba ipaakanyeditseng go simolola tiro ye mongame. Ke batla gore ke supe jalo mongame gore re itsompantse gore ka ha re dirang dilo tsa rona ka teng di tsamaelane le ditsholohetso tseo di neetseng batswana tsa gore ba ta nna ka ledula mo lehatsheng la bone ba sireletsegile, mme re dira jalo re le mephato ya tsa itshireletso re na le setšhaba. Mongame ha gare ga rona ha re na le banana ke batho ba ba amilweng ke borukuthi ka bokete, mme le bone ba ha mongame ba tile go itseela molaetsa wa gore tsholohelo mo go bone ke yone ya gore ba thusane go bona gore lehatshe la bone le sireletsegile, ba kgone go bona tse ba itshetsang ka tsone sente mme ba le mo tshireletsegong. Ke batla go supa gape jalo gore melato ya kgokgontsho, gender based violence related offenses, le tsone di supa di re tshwentse re le batswana re le basepodisi go supa gore melato e a gola thata ha gare ga rona re le batswana, mme batla gore rothe re emele ka dinao re itebaganye le matshwenyego a supagalang a le teng mo setšhabeng. Ke supe gore mme mongame ga re le ba dipalopalo tsa dikotsi mo ditseleng le ga dikotsi di sa se dintsi di simolotse tsa ditsela, ke kope batswana le gongwe le gongwe ko ba reeditseng ba le teng gore a re thusaneng go ntsha dikgomo mo ditseleng, a re sekang ra emela gore mapodisi ba ta bona gore re sireletsegile le ka go ntsha dikgomo tota. A beng ba dikgomo re bona gore dikgomo di a diswa, dikgomo di re heditse mo ditseleng tsa rona re le batswana. Ke batla go tisa kopo e ka boikokobetso gore di setse di le dintsi thata mo ditseleng le gompieno yana, go supa jalo mme gore re ne re dira sente ga re le ba dipalopalo tsa dikotsi. Go supa gore ka 2021 re tlhokagaletswe ke batho ba le 404 mo ditseleng tsa rona, mme ya re ka 2022 palo e ya ko tasenyana go se ka hera tlhokagalelwa ke batho ba le 396, mme gompieno yana ya re ka 2023 ga tlhokagala batho ba le 317, gompieno yana ba gaetsho ke ra ba le 355, mme gompieno yana re ise re teko di 31 tsa ga December re setse re tlhokagaletswe ke batho ba le 317, mme ke re ke kope re dumelane gore palo tse ga di ka ke tsa oketsega di nne hela jaana segolo go ithelela ngwaga o hela re sena batho ba bangwe ba ba ditaditseng gape. Re ka kgona ga re dumelana gore ga re itshiele re be re tsena mo dikoloing, ga re tsamaye ka lebelo le le heteletseng, re etse thoko mo ditseleng tsa rona ka gore di na le dikgomo tsone tse ke buang ka tsone tse dintsintsi. Mme ke re mongame re batla go leboga re le ba sepodisi le ba sesole sa Botswana go bo o re menokeng thata o re a tumetse thata mongame ka gore o bone gore ditirelo tse re di isang ko batswaneng le tsone di dirisiwa tse re dirang ka tsone e nne tse e ka reng ga re ikana yana re operation pabalesego ya be le gore tota mme re isa ditirelo tse di na le boleng ko bathong. Ke batla go tsaya nako e mongame gore ke ya go amogele ha mo lehelong le jaaka o tabo le tsa phala o ntsha taelo ya bohelo o e neela le commander BDF ya gore tswane le tsene mo mekgwatheng, tswane le tsene gongwe le gongwe ga go na le batswana le ruruhatse gore itshireletsego ya bone e nna teng ka malatsi a boitapoloso. Ke re mongame nna le commander BDF ditaelo re di tsere mongame mo go tswa mo go wena wa commander in chief, mme re go eleletsa gore ka di malatsi a di Christmas wena le tona ya rona le matona a mangwe le be le sa tshwengwe ke batswana ba re kana ga re a sireletsega, e be le gore re dirile gore go nne le seemo se e leng gore le ka kgona gore le dire tse dingwe go sena ngongorego tse dintsi mo batswaneng tsa gore
ga ba sireletsega matsholo a tantsho borukuthi mongame a ithaopileng a ga gare ga rona gone ga ba nna le basadi le banana ba ba dirang tiro e ya boithaopo ya go kopanela le mapodisi itshireletsego ya bone ke re le bone re ba leboga thata ba tswa kgakala ba ithaopile mongame mme ba ntse ba tsweletse ba go lebile ka tshologelo e seng kana ka sepe la bogelo ke re ba gaetsho ke eletsa gore rothe ke la amogele ka gore a re nne le crime free festive season and beyond re be re amogele ngwaga o mošwa re le mmogo re sireletsegile le dithoto tsa rona ke a leboga ba gaetsho a re nelweng ke pula re be re sireletsegeng modimo o nne le rona ke a leboga ba gaetsho Madam Commissioner, Aremo Pelendia Tabajaetsu. Madam Commissioner, we give you the highest gratitude for those wonderful welcome remarks. I listened with keen interest that we are here to prioritize issues of safety and security. Baeng ba rona ba ba totegang ke tsa gore re itsetse ka tsopedi tota gore letsholo la mapodisi le masole ba phuthaganetse ha go netehatsa gore tshireletsego ya batswana bothe e nne teng le gore go nne le thokgamo mo lehatsheng la rona ke kopa gore re mo opele diata gape. Standing here, I am Major Khabotepele Mulifi, of which Assistant Superintendent Selebatso Mooketsi spoke of as a co-director of ceremonies in today's proceedings. Ke nna Khabotepele Mulifi, go tsweledisa loeto le la go tsamaisa tiro ya letsatsi la gompieno. Go tsweledisa lelano la rona bagaetsho re ta tsaya molotsana ka Botswana Police and Botswana Defence Force combined bands. At this juncture, ladies and gentlemen, we will welcome a piece of entertainment from the combined bands of Botswana Police Service and Botswana Defence Force bands. Let us enjoy them. Thank you. Mothetso tsalantse o ikantserna mo BTV News in Context di khandin se di tsweletse le mo nakong ya gompieno re taborentse re emetse ene mototegi tautona Advocate Duma Boko gore a ta re ame ka lehoko mo tsatsing la gompieno where he will be officiating the joint operation between Botswana Defence Force and the Botswana Police Service. Ona tswela on tsona la rona.
Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children having suffered physical violation before the age of 18. In 2019, 9.3% female and 5.5% male children suffered sexual violation. Silence is not golden in the face of GBV. Let's act, report, seek help. Hashtag no excuse. Bakanyi kwetu, atileshezeni kuisana mumisha. Tibakisaneni zwibianana. Kunyalala muzukane zwe GBV. Kopapidza koga matata. Hashtag kumbila tuso. Hashtag silence is not golden. Let's make public spaces safe for women and men, girls and boys. A crime prevention youth activist to come to the lectern to speak to us. His title will be The Role of Youth in Crime Prevention and Road Safety. Aremo Pelendiad. Thank you, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, distinguished guests, honorable ministers, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to honor protocol. Ke kopa le nkopele diatla. I'm sure le utile sekgoa se re lara ke itse Setswana, ke kgona go bua Setswana. So, I'm here today as one of the most patriotic and one of the most proud youth to have ever been born in such a republic. Ladies and gentlemen, my appreciation goes all the way to the Republic of Botswana for the initiatives that they're putting on ground to make our country a crime-free country. So today I'm here to talk about the role of the youth and as much as crime prevention and road safety is concerned. Every time we are Your Excellency, I'm here to give you assurance or banana. How can on the other side, this side, and I'm quite impressed because they are going to hear this thing wholly diluted, wholly clear as it is. The introduction here, I am the youth activist. Your Excellency, let me introduce myself as the very first young person to be the National Crime Prevention Chair and the National Neutral Panelist Chair. One Tawa Monana Honnating. Tautona, you'll want to know that ki heita CB, after ke tloile CB, ke tloile crime ka pelo ya ka yotlhe. Banana have a very important role to play because in my nature in crime prevention, I've learned that crime, it changes and evolves on a daily basis. The plan is silly against the operation today. So we have to be one vexed. So when you talk about cyber crime, we talk about technology, the young people take a lead towards that. So they play a very pivotal role in this area. So my plea today to all the young people here listening to me everywhere across the country of Botswana, please, I beseech thee with the mercies of the Lord, can we be an example? In this festive season, can we have a different song? Road accidents, gender-based violence, I am pretty much sure that we can make it a difference. We can make a difference in whatever we are doing. Operation Operation Pabaleseo. Ronald Banana. From here henceforth, say a hashtag hearing Hasebo Cheki. Ra
ra kgwetsa, ra bolana in the name of ke bocheki. So ga se bocheki, betso banana everywhere you are. Gore mente wa rona o lebile mo go rona gore ke rona the future of tomorrow. So if we decide to go against the role that we have, we are the very people who are supposed to be helping Mapodisi le Masole to combat crime at our different respective areas. Ladies and gentlemen, I can tell you again, my policing area where I'm based, I have 248 youth who are active in crime prevention. But when I started office, only 2. Right now we are 248. And I believe with this message being preached, by the end of Q1, which is next year, this thing in other policing districts, in other policing divisions. I've made a tour to see what's happening around the country. And I'm pretty much sure that we're going to empower us to go because we have the time to do that. Empower our offices to go to all the parts of the country. If I'm going to crime prevention, I see go banana and balaboti. By it's what on to Rukutlota, go up around the quiet thing. By it's on to Rukutlota, I tell about the reflector. They don't know the dynamics of crime prevention at the level that we have put it to Banana in my policing district. So, ladies and gentlemen, in this era, I beseech all the youth in this area and everywhere. And you want to understand that crime last July, I local Francis Town, Madam Commissioner and President. Go Francis Town. When I got home, I found my house, a house to let. Crime prevention. They took every single thing. But that did not break my energy because I have a focus of seeing one day standing here and preaching the gospel that we are 100% crime free, and the youth were leading this initiative and the youth took part in this whole thing. So in closing, I am one fearless young man, and I believe we have fearless young people around here who, when they stand to speak, the voice is heard. As but I am that young. I am fearless because I want to see my country being a country of freedom, be a country of safety. So ladies and gentlemen, as we go to this festive season, let's go and make a difference. If you see something, if you see this thing happening, please take an action. It involves us. So we your next door. In no time. Ladies and gentlemen, thank you very much. Ra go leboga Re Chris Willie ka mahoko a kgothatso a kalo a re mo peleng diata. A bua a lebagantse banana bothe ba ba leng ha le ba ba re tsayang ka thamalalo mo maranyaneng gore a re tie mmoko. He said, let us be fearless. Our theme is crime-free festive season and beyond. And he implored and reminded us that it cannot be done without the involvement of the youth. Banana bote ba le leng ha. Hashtag yare ga se bocheki. Are hashtag yareng? Are bueng gape? Are ikopeleng diata ka gore go ra re tsere ka thamalalo. At this moment, ladies and gentlemen, we shall be privileged again to take a piece of entertainment from the Botswana Police and BDF Combined Band. Combined Bands, motsotso yo ke wa lona. Ke a leboga.
Mothoetso ba rialo ba re hashtag ga se botšheki ke gone gore mo nakong ya gompieno re bua ka gone gore crime prevention mo setsing la gompieno. It is this day where the president will be officiating the joint operation between Botswana Defence Force and Botswana Police Service. And of course, who has just spoken, Chris Willie, was speaking as a youth activist against crime. Gone gore re le banana gone mme ko pele re a kae le gone re ka tshwaragana jang le bone ba ileng gore ke ba semolao go netefatsa gore mme tsone tshenyetso setšhaba kana gone go crime. How can we really combat crime in our time, especially in this season where it is quite rampant? Ke gone gore le wena o itsose mothoetso go gae o le monana o le mogolo o le ngwana gore gone mme a re tshwaraganeng re lwantshe yone tshenyo e tsweletseng mo lehatsheng la rona la Botswana. We will be continuing with the program even as time goes on. Today we'll be having these quick breaks in between it to just keep on recapping and keep on emphasizing on what has been spoken. Mothoetso tswalala le rona ntse re ikantse mo BTV News in Context. Farmers were further urged to adopt smart agricultural techniques and also work together. The nation should embrace all initiatives aimed at keeping the environment clean. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. It's now my distinct honor and privilege to humbly request Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, to make his way to the podium to deliver the keynote address. Mr. President, re kopaleme ka dinao batsadi jaaka ha tautona wa lehatsele la Botswana a tela ka go serepuding se tsa go dingwana go ta go rola jalo mahopo a kono tota mo tshokologong ya gompieno. Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, jaaka ha gatla a tela ka kwano setšhaba se se re tshulogile mokgosi mo letsatsing la gompieno. Mr. President, Makele dumedise ba ga rona mo tshokologong ya letsatsi le ke simolole ka batlotlegi ba ba tlotlegang thata ba ba go godimo-dimo. Ke lemoge moratshwana wa bana ba ba tsileng ha gompieno ba ba itseng lerato le ke nang le lone mo go bone, mme ebile e rile a ke tla yana ke utlwile yo mongwe wa bone kana bangwe mo go bone ba goa ba re that's my boy. Ga ba rialo ka bo ke itse tota gore jaanong ke amogelesegile
mme ke a itumela thata ebile ke itumela le go heta ha le rialo ke lemoge banana ba ba tsileng ha le bone ka dipalo tse di go godimo ba ebile bangwe ba bone ba eteletse pele thibelo le twantsho ya borukhutlhi mo mahelong a harologaneng ke ba lemoga ke sa lemoge ba ba hahela ke lemoga gotlhe ko ba leng teng mo dikarolong tsotlhe tsa lehatshe le ba ba reeditseng ba lebeletse mo maranyaneng ka sone sebaka se ke lemoge batsadi ba ba leng teng ha gompieno ba tsileng le bone ba tsile go rotloetsa ba tsile go reetsa mme ebile ba reeditse gore e tle re ha ba tswa ha le bone ba kgone go ntsha dikgakololo tse di ka re kaelang gore tsela e re tsamaye jang le ha re tsamaya sentle gore ba nne ba re etletse ke lemoge bogogi jo bo hana re na le moatlhodi mogolo Chief Justice Re Terence Ranoa ke mo lemoge ke bo ke mo lebogele gore a bana le rona ha ke lemoge matona a puso ya lona tota batho ba lona tota ba ba leng hano go tla go nna le seabe mo tirong ye ke lemoge moeteledipele wa kganetso a ngware ba jalo ga e utlwa le sentle mogakolodi mogolo wa puso e ntšha e yo tiro ya gagwe e leng gore a e gakolole a e lemotse ha e tlhaelang teng a supe ka ga gongwe e ka dirang botoka ka teng mme a dire jalo a sa itsemeletse a sa tshabe gore kana ga ba ka tloga ba tsaya yone megopolo ya gagwe a tloge a sale a sena sepe sa ka tang a ipapatsa ka sone mme re mo leboge gore a nne a ntshe megopolo e mme e tla sekasekwa ka mewa e edileng ha e amogelesega e diragadiwe ka botlalo mme ebile ha e diragadiwa go tla buiwa gore e ne e tswa ko go mang ke mo leboge go boalega ke leboge ba sepodisi sa Botswana ka tlase ga ketello pele ya ga Mme Dinah Marathe yo e leng motho wa mme motsadi tota yo kutlwisiso ya gagwe ya dikgwetlho tse di aparetseng matshelo a lona e leng ko godimo thata mme ebile ke ene yo e rileng ha re bua kgang yone ya go hema le go thibela borukhutlhi le go bolwantsha a tlhalosa gore mme sengwe sa dilo tse di rotloetsang borukhutlhi ke le tlhoko la ditiro le la aparetseng batho ba le bantsi segolo bogolo banana a ba se le kgwetlho ebile le kgakololo gore puso ya lona e tshwanetse e mekamekane ka mašetla
le letlhoko la ditiro mme e dira jalo ha e ka batla methale yotlhe ka go harologana ga yone ka bonako ebile go dira gore go nne le ditiro mme ebile banana ba tle ba bereke. O na ntsha kgakololo e ntseng jaana mookamedi wa mapodisi. Ke lemoge mookamedi wa Sesole yo le ene a inaakantseng le thulaganyo ya gompieno le tiro e e simolodisiwang mo letsatsing lone. Mme ha ke leboga bogogijo ja Sesole le ja Sepodisi, ke bo ke leboga le bone ba ba eteletsweng pele ke bogogijo e leng bone mapodisi mo mahelong otlhe a lehatshe le Masole. Ke ba lemoge ka bongwe ja bone ke ba leboge gore ba bo bana le rona mo mosepeleng o ruri hatsang gompieno. Ke a le leboga lotlhe bagogi mme ke lemoge ka tsela e apegileng bogosi. Go na le magosi a ko godimo magareng ga rona ba le babedi, Kgosi Mosadi Seboko ke mme yo pelo kgale yo re mo itseng ebile re mo tshepa. O teng ha ra mo dumedisa ebile ra mo leboga. Go na le Kgosi Lotlamo reng wa bobedi wa ko Morolong, le ene o teng ha re mo leboge re mo leboge gore re na le ene. Ke lemoge magosi otlhe ka go thomagana ga bone ba ba nang le rona ga gompieno. Makhanselara, mapalamente ba ga rona ke a le dumedisa gape mo tshokologong ya gompieno. Ke lemoga gore ha ke bua malatsi ya ke tshwantse ke ele tlhoko thata ha ke bua le gore ke bua gona le bomang. Ke ne ke tsere kgang mo phuthegong nngwe le ramapodisi mamapodisi mookamedi wa Sepodisi go na le Ramasole. Ke supa matshwenyego ke re batho ba rona ga ba babalesega mo malwapeng a bone, ga ba babalesega mo mekgwatlheng mo mebileng, ga ba babalesega ka gore ba tsenelelwa, ba thukuthwa ka dikgoka, ba tseelwa dithoto tsa bone, ba thubelwa ha ba seyo, go rwalwe ditsa bone, mme kana gone mo konta ga go ba hudua maikutlo go a ba humanegisa, go ba kgaoganya le dithoto tsa bone tse ba di sokoletseng ka bothata ba leka go di kgobokanya. Ka bo ke tswelela ke re le mo mebileng ha ba tsamaya ba phamolelwa dithoto, ba tseelwa le megala ya bone di-cell phone, mme kana sone se se irwa ke gore bone ba phamodi ba bo ba sikasikile go le pele gore ha ka phamola cell phone di-chance tsa gore o ka tshwarwa di kae. Mme a ba ra lebelela bona gore kgonagalo e kwa godimo ya gore go se ka ga nna le ope yo mo tshwara, a ba bona gore tiro e mosola o ka e dira tsa cell phone. Mme ebile a gongwe ba dira ka dikgoka le boikgantsho bo ba etsa bo ba gwanta hela
le go sia motho a teng a sa sie, a itse gore ga gona sepe se se ka mo diragalelang. Gone mo go tshidisetsa batho mo letshogong, banna ka poiho ba itoteletse o ka re jaanong ke magolegwa, ke gore ha o tsena ha o ka lebala go tswala kana go lotela e nna o ka re ke taletso ya gore go te go tsewa dithoto tsa gago le wena gongwe o bo o gobadiwe. Dilo tse ke ne ke bua matshwenyego ke na le bone, mme ha ke hetsa Ramasole ke ena a rabileng pele a re nya taelo ra e utlwa. Ya khametse go le go nye gore o ra e taelo ka nna ne ke tsere dikgang ke bua le bone nya taelo re utlwile, ke re tshwanetse ke bue ke etse thoko ka gore sengwe sa dilo tse di ka diragalang ke gore se ke se bua be tsewa e le taelo. Jaanong ha e le gore ke ne ke e bua ke sa lemoge go bo go ka nna le mathata ha taelo eo e ka diragadiwa, mme ba ne ba e tsaya e le taelo ya gore go raya gore re laelwa gore re go emisa, re go tsaya dikgato tse di ka bonwang ke mongwe le mongwe tsa go lwantshana le seemo se, mme le mmamapodisi ka o na a le teng le ena a paka gore nya mme re utule re tlhalogantse mme re tla tsiboga. Tsatsi leno ke tshimologo ya tsibogo ya ba sesole le ba sepodisi ka ha tlase ga boeteledipele bogori jo bo nonogileng ja sepodisi le sesole. Ba tsiboga jalo ka gore jaanong ba bolotsa banna le basadi ba ba bantshang ba ba gasa mo mekgwatlheng, ba ba tla hetang le mo malwapeng tota, ha ba tsena ba dumedisa ba lekola le sekala ba tshaba le sekala iphitha la tsaya gore ba mo mosepeleng ope wa kgokgontsho, le itse gore jaanong ke bone ba hemedi ba lona, ke bone ba batla bong ba rurihatsa gore pabalesego ya lona e nna e ko godimo thata mo malwapeng, mo mahelong otlhe a le tsamayang mo gone mo mebileng le ko mahelong a le itisang ko gone. Ha le itumela le ile go ithoba matsadi a ngwaga o wa dikgwetlho tse ne di begile ka bokete jo bokana, ba tabo ba tletse ba le teng mo. Tiro ya bone ke go tlhomamisa pabalesego ya lona, ba tabo ba dirisana le lona mme le lona le dirisana le bone le ba amogele, mme le ba tsibose ha gona le gongwe ko le nang le dipelaelo tsa gore bongwe borukhutlhi bo a logwa kana bo a diragala kana bo gauhi le go diragala, mme ebile le jo bo setseng bo diragetse le ba tsibose ba te ba kgone go bo latedisa ka bonako le go kgoreletsa gore badiri ba borukhutlhi ba ka tswelela ba halola. Ke re hano gompieno go ta go bolodisa semmuso letsholo lonele la pabalesego go tlhomamisa pabalesego ya lona. Ba sesole ke batho ba ba rutilweng ba ba ithutuntshitseng gore e nne bo morwalo solo dirwang ba lwantwa tota, ke batho ba ba nang le bokgoni le dikitso tsa go ka mekamekana le mehuta yotlhe ya matshosetsi
le a ka tshosetsang matshelo tota. Mme le bone dirukhuthi re ba tlhagise gore ha o ithelwa o le mo borukhuthing bope o bo o bona ba molao mapodisi le masole o emise o bo o ya ko go bone o ineela mo go bone o seka wa leka mathalenyana ape kana maiteko a go dirisa dikgoka ka gore go tla bo go na le masole ba dikgoka e leng seo se ba se rutetsweng tota mme ba itse gore se ka dirisiwa leng ha se ka tlhokagala ga se batho ba go se dirisa motho ke batho ba ba nang le thulaganyo e bileng e kwadilwe mo bukaneng nngwe e khubitswana yana ko sesoleng e ba bolelelang gore marumo a ka bolang a ba tshwereng ba ka dirisetsa go bola ha go rileng ga se ka dinako tsotlhe mme re gakolole bone ba eteng ba le ke borukhuthi gore ba seka ba leka jwa dikgoka gauhi le masole gauhi le mapodisi ke batho ba ba rutetsweng diemo tsone tse ba di tlhaloganya ke ba ba rutetsweng go le sireletsa go le dibela mme ba na le didirisiwa tse di tshwanetseng gore ba sireletse ba bo ba dibele ba tlhomamise pabalesego ya lona re rile re eletsa gore ebile re batla go rurihatsa gore le go nna le malatsi a boikhutso a khunologo a babalesegileng mo nakong ye mo pakeng ye re mo go yone le go ya ko pele ke gore ga rena gore ha di-Christmas di sena go hela le ngwaga o mošwa re bo re bua jaanong re heditse re tla bo re tswelela re tlhomamisa gore banna ba le teng ba bonwa ba iponatsa gore ba tlhomamise le lona le bo le nne ka phuthologo ya go itse gore le babalesegile mme ke rotloetse banana gore ha re ntse re mekamekane le dikgwetlho tsa go senka yone methale le go e diragatsa ya gore le nne le ditiro tse re rileng ha re tlhoagetse di tshwantse di le duele e seng ko tlase ga 4,000 pula le lona bagolo re santse re mekamekane le go phutha ditsompelo tsa ma 1.8 a re ka sekeng ra lebala a e reng ha ke emeha ke bo ke ntse ke le leba mo mathong ke sa le thabelwe ke dithong ka gore ke a itse gore ha ke tla re kgonne sentle ma 1.8 a lona a tshwantse ba a gorogile ko go lona mme a tla goroga ke a le tlhomamisetsa ke maikaelelo a re tsepameng mo go one mme ha ditsompelo di santse di paledisa nnang ka kutlwisiso le kitso ya gore re mekamekane le go batla tsone ditsompelo ditaemane tsa rona jaanong di simolola go rekwa go raya gore re tla kokotletsa mme kana ha re kokotletsa jalo le nne le re editse gore a di rekwa ka selekano se se kwa godimo ka gore o itse gore 1.8 wa gago o gone ho weta re kokotletsa wena gore re tle re go duele 1.8 wa gago go ya ko pele banana ba botlhokwa ka ditsela tse di harologaneng ba botlhokwa gore ba ikgaphe bone ba itibele mo go ka gogelwe mo thaelesegong ya borukhuthi ba ikgaphe ba seka ba wela mo thaelong e ntseng jalo mme ebile ba eme ka dinao ba thuse go gakolola banana ba bangwe yo o bona o ka re o tla timela a raelesega mo kgothatse o mo gakolole
gore a se wele mo thaelesegong ya go tsena mo borukhutlhing le ba kgothatse gore dikgwetlho tse ga se tse di tshwanetseng di ba pateletse go inaakanya le diritibatsi le go nwa phetelela ba ikgape ba itseye ka tlhoagalo ba dibele sone seriti le setho sa bone batsadi ba lona ba le godisa ebile ba le godisitse ka bothata ba sokola ba sokotse batho ba modimo ba le tsenya dikwele ba le rotloetsa mo dithutong tsa lona ba raa gore le nne batho setšhabeng e nne lona ba le tla tsogang le ba tshegeditse le ba boloka mme la ba tsuolola le ba utlwisa botlhoko le tla ba gapela matshelo go santse go le early ha le ka inaakanya le borukhutlhi jaanong la ba sulagaletsa maiteko otlhe a ba a dirileng mo go le godiseng mo go le tlameleng ha le na le dikgwetlho buang le bone kana le batle bangwe bagolwane mo motseng ba le ka buang le bone mathata a lona le ba itekodise le go ipobola ko go bone gore le kgone go ikgapha le go itibela kgatlhanong le dithaelesego tse di teng mo dikganyeng tsa kgokgontsho ka bong gender-based violence go na le sengwe se re tshwanetse re se lemoge re se heme ha re ka tsa sample gone ra botsa re simolola ka borre re botsa potso e motho a o kile mo botshelong ja gago wa isetsa motho wa mme letsogo wa mo itaya gone dikarabo tse di tla tswang di tla re tlhabisa dithong mme ebile ga di tswa ga di kgetholole gore yo ke morutegi yo ke yo sa rutegang di batlile go tshwana kgokgontsho e ntse le mo go bone barutegi kgokgontsho e ntse le mo go bone batho ba maemo mme ebile ya bone e diphatsa ka gore ga e sena go diragala go tshabiwa gore e buiwe ya lojwa mme bo e rotloesega re tshwanetse rona re itshekise re ikgalemele re ikgakolole re bo re ikgakologele gore ha re batla go emisa kgokgontsho e kana kemiso ya yone e simolola ka rona gore re e emise rona re tsibogele dikgwetlho tse di tlatlang ga di tlhaole le tsone re di tsibogele ka tsela ya go sa dira go tsholeletsana matsogo go gobatsana ga gongwe le gone go bolana dilo tse re ikgaphe rona ka bongwe mo go tsone mme le bomme le bone ga o ka ba botsa o ka lemoga gore kgokgontsho tota e aname mo setšhabeng sa rona gone go kgobana ka dipuo go sotlana ba etle ba re ha o tsena mo lapeng monna yo o berekang a robetse o botsa gore o ka e rabo ga nya o itheditse o rapame ha ile o sa bereking ha o tsena o botsa gore o ka raba o kgophaletse kwa go bo go buiwa dipuo tse dingwe tse di hathang ha godimo ga eo gone mo ka bogone ke kgokgontsho gone mo ka bogone ke go hudua yo mongwe maikutlo mme gone mo go bo go simolola go ba ka tlhoka kutlwisisano ha gare ga lona
ye hellang e le gore go a emelanwa ka mahoko kgantele jaanong go emelanwa ka dikgoka go bo go hella bangwe ba gobatsane kana ba gobetse ebile ha gongwe go nne le dintsho a re ikgapeng mo go buisaneng dipuo tsa lekgobo tsa Lesotho tsa lenyatso tse di tsololang seriti sa mong ka wena o sa kgathalesege gore o mo diemong tse di ntseng jang temana ene e re rwadisane merwalo ene e raa merwalo le yone ye re imetsweng mo maikutlong re aparetsweng ke dikgwetho e banna ba dumelang gore ga se banna tota ba palelwa ka gore ga ba kgone go tlisa dijo le ditlamelo mo malwapeng a bone gone mo go ba diga seriti mme ha re ka ba okeletsa ka go ba kgoba jaanong re ba bolaela ruri re bolaya jone boleng le setho se se mo go bone ha ba setse ba go dira ditiro tsone tse di maswe motho wa teng wa ba setse a kgaogane gotlhelele le setho se mo latlhegetse ha gongwe ka thotloetso ya dipuo tsa lekgobo le Lesotho mo go ena re tshwanetse re lwantshe gender-based violence ka tsela ya go ikgapa ya go buisana sentle le a re na le mathata le dikgwetlo re amogele ha ngwe re bo re amogele gore ha go sa bereke gone mo re go kopanetse gongwe re kgaogane ka kagiso re sa gobatsane re sa kgobane go sa bereka ga thulaganyo ene e le kopantse ga go reye gore ope wa lona o paletswe ebile ga go reye gore ope wa lona ga ana boleng a re amogele ebile ga go reye gore ga go palaga ga gona bangwe ko pele ba ba go tsang kana ba batla go lemogang o le motho yo o botlhokwa ga gongwe ga o emelela ga ka botho le lerato o bo o laela sentle o bo o tsamaya o tla re mo tseleng o kopane le mongwe o sele yo ene gongwe ka thulaganyo ya modimo e leng ene le tla hellang le le mmogo gwa ko bokhutlong a re amogeleng diemo tse mme ebile kgang e nngwe e tona go na le baruti ba dikereke ka go harologana batho ba ba dira tiro e botlhokwa mo matshelong ya go letlanya ya go gakolola counseling ebile ba e dira ba sa duelwe bontsi ja bone nna ke ba bone mo dikerekeng se ga gongwe di nyatsegang o hitlhela baruti ba ntse batho ba modimo go hitlhelela masigo batho ba tla ba hapana mo go bone ba tlisitse dilelo tsa bone ba di reetsa ba ba sidila maikutlo ba ba gakolola ga gona le dikgotlhang ba ba letlanya mme re bo re ga kgamala ga go twe re lemoge botlhokwa mosola wa dikereke ka gore di dira tiro ya tetlanyo ga se ya go hitlhaela mo dintshong kana ya go reraela mo manyalong tiro ya bone e tona tota ke yone ya go agisanya gore sidila maikutlo ha re hupetswe ebile re imetswe ke mathata a botshelo a re ba lemogeng re ba leboge ha gongwe re ko go bone re kope dikgakololo e tere ha re ka tloga re wela ko ditageng rona banana ba tle ba re gakololle re boele mo tseleng ma ke le leboge ba ga rona re simolodisa gompieno thulaganyo yone ya go tlhomamisa pabalesego ya lona operation pabalesego gore e re mo malatsing a go ya ko pele le tele re bolelele gore mme pabalesego ya lona e tokagetse ha le bonang go santse go tlhaela gakololang bolelelang bone ba batla bong ba tsamaya ba kopana le lona mo mekgwateng ba tlhomamisa pabalesego e le ba gakololle gore dikgwethonyana o ka re di tla tswa hale
re utlwile bangwe ha le ba tsholeletsane mantswe o kare ga ba buisane sentle hetang teng le ba lekole e se go a go ba tshwara e le go a go hetahela go ba gakolla mme go botlhokwa gore re nne le mautlwelo botlhoko re tswelele jaaka go tetse batho ba ntebela ke go lebelega ba ba ithaopang ba o itlhelangwe ba tsamaya masigo ba thomamisa pabalesego ya ditikologo tse ba nnang mo go tsone le ba bangwe ra ba leboga batho ba re lebogela tiro e ntle e ba e tshwereng e ba e dirang mme jaanong tshwaraganang le bone mapodisi a le masole a bata bong ba dikologa mo bosigo le motshegare ba itleng gore ha re tswa ha gompieno ka gore ba teng ha ka dipalo ba bangwe ba tata ba re ba lemoge re ba leboge le bone ba tsere matshelo a bone ba ha pele ga rona le borukhuthi gore ha bota bo gorogele pele ga go bone rona re le ka ga morago ba re sireleditse re ba leboge batho ba modimo mme re dirisane le bone sentle re ba tseye ka maitseo le ka tlotlo ka go lemoga tiro e ba e dirang re sisimoge re e tseye ka lerato le le ko godimo mme ta re siame sentle ne ke ba gwetha ke ba raya kere ke batla e re ha ke tla re tlhwaetse sentle tota jaanong pabalesego re e kgonne Motswana ba kgona go emelela ko mogoditshane ka 12 a re ga bosigo a tsamaya ka dinao a tsamaya a bua ka cell phone ya gagwe a gogela ko tlokweng a sa tshabe gore cell phone e ka phamolwa ke ope le gore le ene o ka iragalelwa ke sepe se se maswe ke yone teko test ye re tshwanetseng re ha re tla re kgonne re bone jaanong go kgona go diragala jalo tsatsi le letsatsi lona le kgona go paka jaanong gore nya malatsing a re babalesegile re tsamaya ka phuthologo re tsamaya re kanotse dihuba ga re tshoge gore mo diphasageng re ka toga ra phamolwa ra go badiwa re batla gore pabalesego e goroge mo seemong se mme e ka dira jalo ha le rona re ipaballa ebile re dirisana sentle le bone ba sepodisi ke a ba leboga ba sepodisi ke a ba leboga ba sesole ke a le leboga lotlhe banana khutlong tsotlhe tsa lehatshe la rona botlhe ba ba reeditseng ba le ko bo Mahalape ko bo Francistown ko bo Kgalagadi ko bo Gantsi Tsabong ko bo Maung Kasane go pehela mo lehatsheng la rona re rata le ka nna ka pabalesego mme ra go thomamisa re rurihatsa gore re tsenya ditsompelo le tshegetso mo go ba ba tshwereng tiro ya gore ba balla gore ba e dire ka manontlhotlho mme ebile gongwe ba tla ba dirisa le boranyane ba sepodisi ba na le boranyane jo bo ko godimo thata jo ke boneng ba supa motho a epolola di-cable ka bo 2:20 maphakela a le nosi a eta gadima ebile a rwele digalase ke mmona mo di-screening tsa bone ko police headquarters kante ba mo lebeletse wa di epolola wa di tshopha a ba sikara ba ngwangwaela kante ba buile le ba bang ha a utlwa mokgwasa ba re wa iphitha o gakgamala ba motsana le dithoto tsa gagwe mme ebile e ntseng jalo go e seka go dingalo tota o tla bo o seka eng kana bosupi ja teng ba botsagela bo ba bonela rera nnoane ha bo ba mmontsha mo screening a ba go bona ka digalasenyana
ha tswa haole ha o ka re wa bua o go bone ga o ka ke wa thola o tshwamoga ba sepodisi ba na le boranyanejo mme ba bo atolosa jaanong ba tabo ba tswala gore gongwe le ngwe ga o tsamayang teng o re o phamolela mongwe ba go bona ebile ba tsiboga ba bolelela ba ba patrolang gore tsang motho ke yo ha bokete ba go tsa o santse o bina o itumetse o santse o akanya gore cell phone yo a go e rekisa kae bo ba e tsaya e le mo pateng ya gago ebile bo ba go supa pele ga ga rera nnuane o le mo screening lo wena o bona ebe nna wena o ba ra re nya ke nna tota di galase tse mmene di ntshwanna ke re gone batho o itse gore yaanong mogwang o ile borwa jone boranyane jo ba botlatsa ka go tsamaya mo mekgwatleng ba raya gore ha ba tsiboswa ke bale kana ke lona gore sengwe sa direga ba kgone go goroga ka bonako gore go se ka ga nna le ope yo o halolang mme re lemoge bokgoni jo ba nang najo re bo re lemoge gore mme le rona re matlho a bone re matlho a rona gape gore re lebe re ba tsibose ba te ba kgone ba re hemele sentle ka botlalo ma ke le leboge lotlhe ke le itumelele la bohelo re le gane re le ga ka disele mme re ga gompieno ka taelo ya lona e taelo e ke ya lona yana le batla go babalesega ke a itse le laetse le rumile barongwa ba lona batho ba lona e seng beng ba lona lona ke lona beng ba rona ke lona beng ba puso tota jaanong le rebotse puso e gore e le babalele mme le ka go diragatsa yone thomo ya lona ya go tlhomamisa pabalesego ya lona ke wela jalo betso gongwe ke re pula pula mme ke bua ke tlwaetse gore le yone ene thata le uba le letlelehele mme ene jalo e re itlhele re babalesegile ke a le leboga batho betso pula Mothoetso e tsamaile hela jalo thulaganyo eo e le jaaka Hane Tautona Advocate Duma Boko a ne a dira jalo a simolodisa yone tiragalo tiro e tabo e diriwang e tshwaraganetswe ke ba Botswana Police Service le ba Botswana Defence Force mme ha ile gore ke gone o re joina ka kwa mo BTV News in Context o ta thokomela gone gore sa tswatswang go se bua mo mahokong a gagwe ele Tautona in his officiation speech on this day ya Operation Pabalesego Tautona na bua ka ha ileng gore ene le ene o ngodiegile mo pelong ka ha ileng gore borukuti bo tshwenya ka teng mo lehatsheng la rona le bo tshwenya ko malapeng le mo mebileng bo tshwenya jalo mo lehatsheng la rona la Botswana gore le go ene go a moama le gone gore Batswana ba tshelela mo letshogong ka tselentseng jalo mme le gone go leboga gore gone mme maiteko a teng a leboga bone ba sesole sa Botswana le ba sepodisi sa Botswana ka tse ba di dirang gone go leka go thokomela Batswana go thokomela gone gore me borukuti ga bo tswelele bile ga bo jwelele mo lehatsheng la rona la Botswana ibile leboga le gone gore ba beile matshelo a bone ko pele kana ba netse matshelo a bone jalo gone gore ba re thokomela ba ipaha gare ga bone Batswana le jone borukuti gone go thokomela le go thodumela seemo gore gone mme ga se kekele ka tselentseng jalo ba leboga le gone gore they are making use of technology ane a hadika jalo gore tsone mme how are they using technology in this day and in this age and how it's actually benefiting our nation and how it's benefiting the department, the force department. Me gape a tswelela a leboga le bone batšha banana ba lehatsi leno le bone ba tshulugileng ka kwa gone go tshologa mokgosi ka kwa G West gone ka ko mabaleng a ka ko gone gore ba tsile letsholo le gone gore le bone mme ba lebega ba tsentse letsogo jaaka ba bua gone gore #ga se botšheki mothoetso ke gone gore re tswelle re ntse re tshwaragane re lwantshe jone borukuti jo bo tsweletseng mo lehatsheng la rona gore gone
mme bo seke ba ko pele ga ile sengwe bo gokotsege motho e tshotswa la ntse o ikantse rena mo BTV News in Context re ntse ra tswelela le thulaganyo ya rona ka ko mabaleng a G-West. Farmers were further urged to adopt smart agricultural techniques and also work together